kurma beve mi ufawir haftaga bavre debaka mattaka diraga faratun jalsage huriha baverina waran hunu marhaba denumaki algonda dibe warabbodu ufade wakin khasako war burakan ulubum algonga dawat qabul korwa mi hafta sharaf de veriko devuma diraga faratun algonda debi dawat qabul korwa rais jumhuriya naib faisal nasim wadangi debi kamataka wara khasa shukran manikfana algonga huriha baveringa namga aris koran naib rais faisal nasim ki diraga abadu wara gag golumi bahattawa befude wara rahmeteri adi mujtamaga manfa faada korma korevidane wara gina kankama amedu wara funko bisnawa gina khiyal fultake diraga abadus hisa korwa algonda wara gakam bahattawa befulaka mi fursatuga faha kodda adi ekumata wara bara shukur danno mi kamun dehe koddeni emani kufanuga hippulga gawmuge adi zuwanuge kureruma ufetifawa doba shagoreka adi hama miyak minister of education dr ashat aliya adi Rais of Advisor Dr. Mustafa Lutfi Mujlasag Bayarwadagan de Bakami Jalsang Ituru Furiham Kame Libigan Dakame. The Befor Navus Diraganamuga or a Khasa Shukure Dano. Alagon Kodagotaka the apprentice program Dirag Mirankura Maksada Behekotum H. Danavadana. Apprentice program Algon Fatag Mihar Hingamundata Mivi Barahar. Dehas noega algon me program fatta andiai me emmu bodu maksada ki zuwanu wazifa ang helen terko adi wazifa ga mahal ga tajriba hod muka fursat di kamoshi gamwa masakketeri bayakan hedma ehe tervedino adi zuwanu wazifa tayar kurma magi fohi koddino adi me program mi hingeni maadega ekanjannon algonenge me ar region ga rajyega region ga algonenge bahatta for sarhadi operation center ta hogaves hama mi apprentice na bay room ge fursat wagen dan mitam yedu ibtibana fenen dan operation center ta hogas mase okara waragena kudin graduate wagen datan dira ke fashionis wareng tibafna ge wadaga nan faden insani wasila bina koran wara bodu iskam diegen wara bodu hede korum anna kumfunje deraga masaka kormungenda muwazzifun terega miyadu nuwadi 1% dibehenna vekami mi argumen warang ufa ko ekama medu fakhru irwa kame adi wiige sababun deraga apprentice program ge bawerenna masakata kutaga tajriba hodumuga itur fasihata ke wegendan kom argon fa kora apprentice program behifa mewani debayaka ebayki ham formal training ega soft skills management training na ek daira work ethics kantaka bekon soft skills formal training dinu adi masakatuga tajriba hoda dinu ane ehi tervedinu nota tajriba hodmuka fursat me apprentice ga bayrenda dinu adi miyako komme apprentice ka diraga mozzefe mentor coach ga gotuga khandel fawane ek sababun ekudin masaka kormun darga dimawa kantataka career development eturu swal takke gohede nota kuriye diumuga eturu ehiter kam beenuman mentors abadus ehiter wegen dan egotam me engahar dimmafa anaka devana haraka continue kurumuge fursat wes wargena apprentice nu adibegen dan program me kamiya program war kamiya program ke argon dandawani e algon mege tankala kurin kuri survey e survey enge gotuga apprentice program nimma hatibi huriha kudinna kiwes hama rangal wazifa thawga mi zimmadar wazifa ta rangal kumfuni takunota sarkar ge wazifa ta defati kodinna baati adi ege iturun e wazifa tagge nule kudin algon kurani kitta bala deruga ekudin ituran kiyomata rajయం beruga eruni amilda vefare ge masekatu gole ulumundani e mi program wara kamiya program ek algon wara yagin ehma mi algon mi wara himverdeng apprentice program ga miyaduga bayrenna wes we have a befurna difa furhat kudina difa fursat we have sarangol gotuka ben koram then miyadu dirag apprentice program furiham kora farataka
koda eche danwalan jehen kane meedu mi jalsaage mi khasa korefa wani yakudinna meedu mi apprentice program furiham kora satara kudinna algondu wara hunu marhaba tahniya kiyan algondu hikura gotuka wazifa ya tayyarumuga aguhuri fidal take tekudira dibunukam ga hikuran adi libunu malumata tajriba eki daira tahuga gawman khidme kurmuga beenum kuranakama hikuran tiya huriya kudenna bes rangalu wazifa ke fursat lebi adi beenuwa daira takun koriya diyomuga kamyaba faagati mustaqbal ka eden then algondu mi apprentice program hingumuga amali gotun mi diragun wara gina mozifun takke baarwe adi amali gotun baarwe huriha mozifuna wara khas shukre danwa adi mi program ki mi apprentice program algun CSR program ge eme muhimmu e program ka vegenda sababaki miga wara gina dirawge mozifun takke ge baarwe ngoy gonnadi mi algonu yani sponsor bayka difa bayko daba kame korungu badluga algonu amilla team ge war bod bayren oygen hingamun dakma ka war egotum algonu war bod faha kodana algonu ge mi program kori gendim ka me isko masaka korba human resource department ge services human resource services manager Aishat Rashida asked me mi program run kurata mi har wargena harweje wara furheme wara rangala huriya kudin kanta tas balamu emunga training kanta ka emunga mentorship kanta ka huriya me war rangala balamu gendani alugota kehinwe hen derag ehem mozifuna deve bensa ka wahne na asta wara khas shukure miyad dannawad eki mege etorung adi apprentice train kurmasha adi ekudi mentorship kurma ehi terkum forko demunda huriha mozifun bas digena training ta ki sama dirag internal mozifun e train ran ko denives e training ta ran ko denives ehema ekamattaka ek mimige maskul wa huriha staff unda bas wara khas shukure mi fursat go danno huriha mege ebarduma yakko miha furem ko ko mi kanta korevege midani ade nimadum korim sade safar jalsa ge izzeter chief guest رئيس الجمهورية نائب فيصل نسيم مي هفتا شرف بريكو دوا كمتكا ورا اخلاص تير كما شكر درنوا الجلسة کا باہر ولبا منسٹر نشا ہوریا باہرین ادی دراگن ہویدے ہوریا فراتکا دراگنمگا ورا خاص شکر درنوا اگر دعا کی دراگ اپرنٹس پروگرام کے ہوریا باہرین کی دراگن دیگن تمرین کے بینو ہیوگت کا حفا وظیفہ کے ماحول کا ادی تکودن کوریدان بینوا دائرہ تکون حلوی کما kuriya dane adi divehi goma agur khidmat ke ko dene zuwan tak kam ka wegendiyo adi rajyan itur fagat kama rakatir kan kirit Allah mimbar korebo amin assalamu alaikum thank you CEO and MD then oti diragu apprenticeship program ali alwala tayyaru kofawa video dakkalu ballawalwa ವಜೀಫಾಗೆ ಮ್ಯಾದಾನ ಜುವಾನುಂ ಅಹ್ಲುವೆರಿ ಕುರುಮ ದೇಹಾಸ್ ನುವೇಕುಂ ಫೆಶಿಕೆಂ ಮೆದು ನುಕೆಂಡಿ ಹಿಂಗಮುಂಗೆಂದ ತಿರಾಗು ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಕಿ ಮಸಕ್ಕತುಗೆ ದುನಿಯೆನ್ ನಿಕುನ್ನ ಜುವಾನುನ ಮಸಕ್ಕತುಗೆ ಹುನರ್ ದಸ್ಕೊದ್ದಿ ಮಸಕ್ಕತುಗೆ ತಜ್ಜಿಬಾ ಹೋದ್ಮ ತನವಸ್ ಫುರ್ಸತ್ತಕೆ ಹುಳವಾಲದಿ ಜುವಾನುಂ ಬಾರುವೆರಿ ಕುರುಮ ಕುರಿಗೆಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆ Diragu apprenticeship program ge 2020 ge best shalgon me mifaharu ham ekko ves mi gendiye yani virtual ko muli program ekkon including induction plus training huriha programming ekkon ham virtual ko mi gendiye mifaharu ge apprenticeship program ge bavering virtually program complete kurikamuga vs ekodinnan ituru fursattakel libigendiya frontline nikomege masekke korma hema ei ekodinnan libunu ituru tajriba ಮಸಕ್ಕತುಗೆ ಮಾಹಾಲುಗ ಅಳ ಫುರತಮ ಫಿಯವಳಕಿ ಕುರಿಮಗುಗ ಮಸಕ್ಕತುಗೆ ಸಖಾಫತ ಮಸಕ್ಕತುಗೆ ಅಖ್ಲಾಗು ಕೆಂಗುಳೇನ ಗೊತುಗೆ ಬಿಂಗಾ ಎಳಿಗೆಂದಾಣ ಫಿಯವಳೆ ಅಮಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಮ್ಮಾ ನೆಗುಮಾ
ಲಿಬಿಫಾವಾ ಐಲ್ಮು ಏಗೆ ಫುರಿಹಮ ಗೊತುಗ ಬೇಣು ಕುರುಮಾ ಎಕುಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಾ ಎಹೆ ಮೀಹುನ್ನಾಯಕು ಒಣ್ಣೆಂಜೆಹೆ ಗುಳುಮಾ ಮಸಕ್ಕತುಗ ಮಾಹದುಗ ಕೆಂಗುಳೆಂಜೆಹೆ ಆಮು ಸೂಲ್ತಕ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾವರಿಂಗ್ ಅಹುಲುವೆರಿ ಕುರೆವೆ ದಿರಾಗ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಅಳಗಂಡ ತಫಾತು ತಜ್ರಿಬಾತಕ್ಕೆ ಲಿಬಿಗೆಂದಿಯ ತಫಾತು ಮಿಜಾಜ್ಗೆ ಮೀಹುನ್ನಾಯಕಿ ವರ ಮಜಾ ಮಾಹೌಲೆಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಲುಮುಗ ಫುರ್ಸತುವೆಸ್ ಲಿಬಿಗೆಂದಿಯ ಅದಿ ತಫಾತು ಹರಕಾತ್ತ ಹಿಗ್ಗ ಒಳೆವಿ ದಿರೇಳುಮ ಅದಿ ಮಸಕ್ಕತುಗ ಮೈದಾನ ಬೇಣುವಾ ತಫಾತು ಹುಮರ್ತಕ ತಜ್ರಿಬಾ ಲಿಬಿಗೆಂದಿಯ ಬದಲುಮುಂದ ಮಿಯದುಗೆ ಮಸಕ್ಕತುಗೆ ಮಾಹೌಲ ಬ್ಯಾವನಿಂಗ್ ಅಹ್ಲುವೆರ್ ಕುನುಮ ತಫಾತು ಬ್ಯಾತ ದಿರಾಗು ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ಹಿಮಿನಿಫಾವೆ ಏಗಿ ತೆರೆಗ ಬ್ಯಾವನಿಂಗ್ ಖಿಯಾರ್ ಕುರಾ ಮಸಕ್ಕತುಗೆ ದಾಯಿರಾತಕುಂ ಇಲ್ಮಿ ತಜ್ರಿಬಾಯ ತಮ್ರೀನ್ ದುನ್ಮಾ ವಜೀಫಾಗೆ ಅಮಲಿ ತಜ್ರಿಬಾ ಹೋದುಮಶಾ ಮಸಕ್ಕೆ ರೇವುಮಾ ಬಗುತು ಮೆನೇಜ್ ಕುರುಂಫದ ಕಂಕಮ ಬ್ಯಾವರಿಂಗ್ ಅಹುಲುವೆರ್ ಕುರುಮ ತಜ್ರಿಬಾ ಲಿಫಾವಾ ಫಣ್ಣುವೆರಿಯ ಕಾಯಕು ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರುಂ ಹಿಮಿನೆ ಮೀಗೆ ಇತುರುಂ ಕೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾವರಿಯಕ ಕಂಡಾಳಾಫಾ ಹುಣ್ಣ ಮೆಂಟಯ ಕಾಯಕು ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿಹಮ ಗೊತುಗ ವಜೀಫಾ ಅದಾಕುನುಮ ಬೇಣುವ ತಫಾತ್ ಹುನರ್ತ ದಸ್ಕುನುಮಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಲಿಬೆ. At first, when I started working here, I did not have any experience or knowledge in finance area, but my managers and mentors have been pretty patient with me and guided me all around the areas of the finance, and I was able to learn a lot of skills. Meege iturum ತಫಾತು ಮಸಕ್ಕತು ಬದಲ್ವಂತಕ ತಮ್ರೀನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಕ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಕುಗ ಬ್ಯಾವಿರುಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಬ್ಯಾವಿರಿನಲ್ಲಿಬೆ ಮೀಗೆ ತೆರೆಗ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಲಿಯುಮಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೊರುಂ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫದ ಮುಹಿಮ್ಮು ದಾಯಿರಾತಂ ಹಿಮೆನೆ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ದಶುಂ ಫುರ್ಸತ್ ಲಿಬೆ ದಾಯಿರಾತಹುಗೆ ತೆರೆಗ ಕುಂಫುನಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ customer services, finance, human resources, information systems are the engineering for the daira tanghimene. I'm learning from the best. Industry gawara tajriba karo mentors ke faratum depend ego tabbala if I have that confidence that I have obtained over merit lale terem badanyagas me field experiencing hodan ಎಮ್ಮೆರಗಳು ಫರಾಯ್ ಕಮ್ಮಿತಿಮೆಂಡ ವೇತ್ವಿದಿ ಅಹರು ಕೋವಿಡ್ ನವಾರಾಯಗೆ ಸಬಬುಂ ಅವಮ್ಮು ದಿರುಳುಮಶಾ ಆಫೀಸ್ ತಕ ಕುಂಫಿಣ್ತೋಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಾ ವಟ್ಟಫಾಳಿಯ ಬೊಡೆತಿ ಬದಲ್ತಕೆಂ ಆಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ದಿರಾಗುಗೆ ಆಮು ಮಸಕ್ಕೆತಕ ಎಗ್ಗುತ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವೆಸ್ ಪಟ್ಟಂ ಕುರೆವಿ ಮೇದು ನುಕೆಂಡಿ ಕುರಿಯಗೆಂದೆವನ್ ಮಿಗತುಂ ಕ್ಲಾಸ್ ತಕ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ತ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಮೆದುವೆರಿಕೋ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋ ಕುರಿಯಗೆಂದೆವನುಯಿರು ಅಮಲಿ ತಜ್ಜುಬಾಗೆ ಮಸಕ್ಕೆತಹುಗ ದಿರಾಗು ಮೋಜಫುನ್ನಕೆ ಎಫ್ಫದಾಂ ಡೆಪ್ಗೆ ಬ್ಯಾವರಿಂ ವೆಸ್ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಮುಂಗೆಂದಿಯ I was very lucky that I got the opportunity to work as behalf of Dirago to work at a resort. So I spent there like 4 months. It was really productive, especially teamwork, collaboration skills, and time management. Vara tafatu dairata hung experience ibijja mi as coviduge miya changes aiko ಎಂಗಹರ್ದೋಗೆ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ಶಿಪ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ದಶುಂ ದಿರಾಗು ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ಬ್ಯಾಯರು ಮಲ್ಲಿಬೆ ಮಿ ಫುರ್ಸತಕಿ ತಜ್ಜಿಬಾಕಾರು ದಿವೆಹಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಣ್ಣ ತರ್ತೀಬ್ ಕುರವಿಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರ ಕಾಮಿಯಾಬು ದಿವೆಹಿ ವಂತ ಕುಂಫುಂಜೆಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರುಮ ಜುವಾನು ನಲ್ಲಿಬೆ ವರ ಖಾಸ ಫುರ್ಸತೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೆದುವೆರಿಕೋ ವಜೀಫಾಗೆ ಮಾಹೋಲ ಹೇಳುನ್ ತೆರಿವೆ ಕುದಿಂಗೆ ಹುನರು ಹಮ ಇತುರ ತರಕ್ಕಿವೆಗೆನ್ ದಿಯುಮಕ್ಕಿ ಎಕುಚ್ಚಕು ಮುಸ್ತಕ್ಬಲ್ಗ ರಂಗಳು ವಜೀಫಾಯಂ ಅದಾ ಕುರುಮ ಹಮ ಹುಳುವಿಗೆನ್ ದಾನ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ತೋರೆ ದೆನ್ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮುಗ ಬ್ಯಾಬರ್ ವಿವೇನಿ ಹಮೇಕನಿ ಮಾಲೆಗ ತಿಬಿ ಜುವಾನುನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮಾಲೆಗೆ ಇತುರುಂ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕಿ ಕಂಕೊಳು ತಹುಗ ಗಾಯಂ ಕೊಫ್ಫಾವ ದಿರಾಗು ರೀಜನಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ತ ಮೆದುವೆರಿ ಕೊವೆಸ್ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಬರ್ವೆ ಎಹೆನ್ ಕಮು ಅಮಿಲ್ಲ ರಶುಗ ನೋನಿ ಅಮಿಲ್ಲ ಅತೊಳುಗ ಹೊರೆಗೆನ್ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬೇನು ಮಿ ಫುರಿಹಮ ಗೊತ್ತುಕೈ ಬೈ ವೇತ್ವದಿಯ ಬಾರ್ ಅಹರು ಮೆದು ನುಕೆಂಡಿ ಹಿಂಗಾಫಾವ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಿಹಾತನ ಜುಮ್ಲಾ ದುಯಿಸತ್ತ ಅಶಾವಿಸ್ ಜುವಾನು ಫುರಿಹಮ ಕೊಫ್ಫಾವೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಗಿನ ಕುದಿನ್ನಕಿ ಮಿಹಾರು ದಿರಾಗುಗೆ ಇತುರುಂ ರಾಜ್ಯಗೆ ತಫಾತು ಕುಂಫುಣಿತಹುಗ ಜಿಮ್ಮಾದಾರ್ ವಜೀಫಾತ ಕಾಮಿಯಾಬ್ ಕಮಾಯಕು ಅದಾ ಕುರಮುಗನ್ನ ಜುವಾನು ಮೀ ದಿರಾಗು ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಕಾಮಿಯಾಬ್ ರಮ್ಸ್ ಕೊದ್ದೆ ಹೆಕ್ಕೆ ದಿರಾಗುಗೆ ಅಮಾಜಕಿ ಹುರಿಯಂವೆ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲ್ಗಾವೆಸ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ಜುವಾನು ಕುರಿಯರುಮ ಮಿಫದ ಇತುರ್ ಫುರ್ಸತ್ತಕ್ಕೆ ಫಹಿಕೊದ್ದೆನು
Shukriya. Next on the agenda is to give away the certificates to those who have successfully completed the Diragu Apprenticeship Program in 2021. Minambar Furiha Mukaddoma Mihaflaga Sharafare Mehman, Devihiraja Graisul Jumhuria Gnab, Faisal Nasim, Adi Diragu CEO and MD, Ismail Rashid, Gari Humara Adabar Kamaik, Editanama. Graduates of Diragu Apprenticeship Program 2021. Halaf Muhammad Nafiz, Consumer Services. Hussein Khalid, Deployment Support Services. Raish Ali Rashid, Financial Planning and Analysis. Rauda Muhammad, Procurement and Stores. Aishat Shanha Shahim, Tinadu Operation Center. Usbah Ibrahim, Formula Operation Center. Mariam Lisa, Edafushi Operation Center. Aishat Ala Lamu Operation Center. Shukriya. Hafla itura Furiha Mukaddamaga Gotun, Wahakafulu Dakomangadi, Algondwara Adabari Kamayaku, Devihiraja Graisul Jumhuria Gnab, Faisal Nasim Garhung at Tarnama. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Gadakiri timanta Allah subhanahu wa ta'ala kifla hamdai syukur kurang. Kawitun Rabia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kibaya salawat salam livungadi dua kurang. Adim salawat salam ga kalegi fanunge ala sabun shamil kurang. Dirauge CEO adi Managing Director Ismail Rashid, Minister of Education Dr. Aishat Ali, Special Advisor on Social Policy Dr. Mustafa Lutfi, Dirauge Executive Committee ge memberun adi Dirauge hiwagi emha muwazzafun mi haflage emme muhimu bayavirin kamgawa mi program ga
bayri emha beflum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adem furtam wes awond hama mi program kamiyab kamayeku furihama kuravi furiha farataka tahniyai mubarak padi dannawa a diragun mifada programe gina ahartake banden medukandu ben neti kuriya gendawati awund ekamattaka hasako diragu management sha adi dirawge hiwagi furiha muwazzafunna warabora shukr dannawa adin wadannawane awunu menna awun menge kurimatiga gawmuge taraggiya on emme bodu kamaki emme muhimmu kamaki mihum bina kurun awun menna dirawge taarihun vetuwediya gina ahartakum fenunu training na masakata daskoddinuma ungenumuge fursattan hoda digen war rangalu team build wekin ata awun menna awun men kuriga awun men school ga ulon duwasarwes emme rangalu hidumel libe ek kunfunyege gotuga hama gayamus war boda faha kurevigende dirag da awun men fahun tourism industry ga uluneru eru front office kiyafa dirag front office ewagutu huluigen khidmattake gendiumum ves itura eim ves safagen diyei vihas gatum mihuna khidmat dinumuge kantattaka diragun ede samaluka a diraki dive rajyege taraggige wara muhim bayagiri evves gawme muwasalati kantattaka nule kuriyaragene nudan awun menna miyadu gawmuge taraggiga emme beenum wani e technology ade kuriyarafwa gawmataka enhamayga hifahattale veneka wasilata gam kuravi faseha kangen ege wadannawan awun menge masakkatta miharu mi onnani waran ehen gotaka kuri duwassawga awun men eggotaka hita evves gotaka nugenna kahala gotaka mulin hen gotaka awun menna awun menna mikanta waraboda mi coviduge haadatugas fenigen gosti awun men eggon netunima aneggo ves hodagen kumfunita ves hingi gawmus hingi school tahuga kiyawadinu ves kuriya gendiyai enun kantatta ves online consultation taves demundiyai mi huriha kamaki mi technology ge muhimmukam he diragun haasako divirajyege taraggiya feshuniisure mi kura masakata awunha faahako waraboda huriha hiwage muwazzafuna shukr dannawa ad awunda diragu abadus pennani awundaki CEO vidalu gota warak kuriisuren feshigen dirawge waraggina muwazzafuna waraggina befunna warak gaakko ekuekiga ulevun muge fursatu wes libunu mihe adi hama yaako dirawge ma ofihasha adi eki ofisaka gossa etanuge kantatta higago kommesaraka balaluma e fursatu wes libunu mihe awunda emme boda faah kurawuni e teamegge teamwork wara rangalukan e customer relations customer service wara rangalukan warak kurisure awunu midakkane ki ඊයේ ගේ වාහකෙන් නුම් මේක ඩිකේඩ්ස් කුරීගේ වාහක එහෙනම් එයි අවුන් මෙන්න කන්තත්තකේ බෙන්ච්මාක් කුරි කුම්ෆුඤ්ඤගේ ගොතුගා අවුන්ඩ ෆාහ කුරේ අවුන් දන්නවම් මිউලෙනි අවුන් මෙන්න මිගොත ඛිදමත්ත දෙන් කස්ටමර් රිලේෂන්ස් කස්ටමර් සර්විස් කස්ටමර් කෙයා ඒකි වකි වත්තරගේ කුම්ෆුඤ්ඤක වෙගෙනෙන් අදි ඔන්නන් ජෙහෙන කම වෙස්නු කොම්මේ ذاتගේ මසක්කත්තකේ කුරියස් කොම්මේ ذات කොම්මේ වත්තරගේ ඛිදමත්තකේ දින්කමුග වියස් masakate koromuga emme muhimi bani warugada team workaka hama yayako hidumetta libigannan anna farattaka hinhama jihumayako hidumetta libigatu mattaka masakatake kurum awunu mennam yadu mi kuriyarafwa gawmutahu kuriyaraf hurives e gawmutahu guhuri eki kumfuni taka sarukaru office taka adi amilla kumfuni takum ves khidma service aki emme muhimmu kamekkan danegen e warabodu samalu kameddi warabodu focus en yaddimu e miyadu awunu men e bajehe awunu men miyadu wada kuran mi beenum wani duniyege emme mati fantige gawmutaka awunu men ves beenum wani e levellan annam awunu men taraggi ve awunu men badalwan eba beenum ve Scandinavia gawmutaka adi Singapore
Singapore adi Europe Australia Canada fada gawmata wan awunu men beenum ve ekamako ekam koreveni awunu men wara boda tartibu koggen wara boda kankama visnagen kankama wara boda attention devigen nungotaka awunu menaka nukoreveni wasiletta ves gaim korevidane awunu men tantam ves hedidane ehennam ves awunu menge wasiletta beenum koggen khidmat den tibe mi hunaki rangalu bayakan nuwaha indaku දුවහක්ව සිංහමජයේ කස්ටමරි වෙසවුණුවෙන්ගේ නොහුන්නානේ හිංහමජයේ රයිත වෙසවුණුමගේ තෙරෙග නොහුන්නාන එය මියදවන ෆාහකොල්ලම් බේණුම්වේ මිහුරිහා සබබතකාහෙදි දිවරාජ්‍යගේ රයිස් ජම්හූරියා ඉබ්‍රාහිම මසෝලි මියහරුවස් මිදියහරුවස් ඒක කුරියහරුවස් එම්මෙ ඉස්කමෙ දෙවවා කමකි මිහුම් බිනා කරු සර්කාරුගේ බජටුගේ බොඩු බයෙන් මි හේදකොල්ලෙවෙනි මිහුම් බිනා කරු මට්ටක ආවුණු මෙන්න වරුගද ಫೋರ್ಸ್ ತಯಾರು ಕುರಗೆ ನೂಂಕಮ ವನ್ಯ ಗಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಎನ್ನು ಕುರವೇನೆ ಆವೊಂಡು ಮೆನ್ ಕಂಪೀಟ್ ಕುರಂವಾ ಬೇಣುಂವಾ ಫರಾತ್ತಕ ಕಂಪೀಟರ್ಸ್ ನು ಕುರವೇನೆ ಎಹಮಿ ಆವೊಂಡು ಮೆನ್ ಮಿಯದು ರಾಜ್ಯಗೆ ಎಹೆನಿ ಹೆನ್ ಕುಂಫುನಿ ತಕ ಎಮ್ಮೆನ್ ಎಕು ಗಯ ಬಜೆಹೆ ಮಿ ಮಸಕ್ಕತ್ತ ಬಾರ ಕುರವೆನ್ ಮೀಹುಂ ಬಿನಾ ಕುರುಮುಗೆ ಮಸಕ್ಕತ್ತ ಹಾಕಿ ಹಮಯಕನಿ ಸರ್ಕಾರುಂ ಕುರಂಗನ್ನ ಕಮೆವೆಸ್ ನು ಏಯ್ ಹುರಿಹಾ ಎಮ್ಮೆನ್ ಎಕುಗ ಕುರಂಜೆಹೆನೆ ಕಂತತ್ತಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಮಿಹನ್ ದನ್ನವಾಯಿರುವಸ್ ದಿವರಾಜ್ಯಗೆ ಎಕಿ ಕುಂಫುನಿ ತಕ್ಕು ಮಿಮಸಕ್ಕ ಹಮ ವರದಂಗಳ ಕುರಾಕಂ ವೆಸ್ ಅವನಿಗೆ ಎಹನ್ನಮಸ್ ಅವನು ಮೆ ಮಿಯದು ಇತರ ವಿಸ್ನಂಗೆ ಬಜೆಹೆ ಅವನು ಮೆನ್ನ ಪೆಂಡೆಮಿಕ್ ಅವನು ಮೆನ ಹಮ ಅವನು ಮೆನ ಪೆಂಡೆಮಿಕ್ ತೆರೆಂ ಅವನು ಮೆನ ಎಗಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ಅದಿ ಅವನು ಮೆನ್ ಎಮ್ಮೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ನೂಂಕಂ ಅವನು ಮೆನ್ ಎ ಬಜೆಹೆ ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯೆ ಸೊಸೈಟಿಯೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಕುರ ಅವನು ಮೆಂಗೆ ಬಜೆಹೆ ಅವನು ಮೆನ್ನ ಆಸ್ ಕುರಿಮತಿವಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಶೊಕಕ ಅವನು ಮೆನ್ ನ ಎ ಕುರಿಮತಿಲ ಎ ಗೆಲ್ಲುಂ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾನ ಗೆಲ್ಲುಂ ಕುಡಕುರುಮಟ್ಟಕ ಅವನು ಮೆಂಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ತಯಾರು ಕುರ ಎ ಮಿಯದೋ ಅವನು ಮೆನ್ನ ಮಿ ಫೆನಿಗೆನ್ ದಿಯೈ ಎಕಿ ದಾಯರಾತಕ ಇತುರ ಮೀಹುಂ ಬೇಣುಂ ವಾಕಂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮೀಹುಂ ಬೇಣುಂ ವಾಕಂ ಇಂಜಿನಿಯರುಂ ಬೇಣುಂ ವಾಕಂ ಡಾಕ್ಟರುಂ ಬೇಣುಂ ವಾಕಂ ಟೀಚರುಂ ಬೇಣುಂ ವಾಕಂ ಮೀ ಅವನು ಮೆನ್ ಮಿಯದು ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಫೋಕಸ್ ಹುರಿಹಾ ಎಮ್ಮೆನ್ ಎಂ ಅಮಾಜಕ ಮಸಕ ಕುರಂ ವಿಕಮ ಅವನು ದನ್ನವಾದಾನ ಅವನು ಮೆನ್ನಂ ಹಗಿಯತುಗ ಆ ದಿವೆಹಿಂ ವರ ತೂಣುಫಿಲ್ ವರ ವಿಸ್ನುನ್ ತೆರಿ ವರ ಶಾಪ್ එකන් අවුණු මෙන්නන් ඉගේ ඒ ඔස්ට්‍රේලියා ගවියස් US ගවියස් UK ගවියස් අවුණු මෙන්නන් හැම අවුණ්ඩ යගින් මිතාවස් තිබ්බවානකම් ඒ යුනිවර්සිටියේ නෝනි කොලෙජ් එක ගවියස් ඒ රම්වන අබදුවස් දිවෙහින් හොදා ඒ දිවෙහින්න කි වර වරුගද සිකුණ්ඩියේ ඉගත එහෙන්නවස් අවුණු මෙන් ඒ බේණු හේගොතු ගාවුණු මෙහි ෆම්බි මියදෝ අවුණු මෙන් කුරවි මසක්කතකි ලිබේ ෆුර්සතුගේ රඟලු බේණු හි ෆම්බි අවුණු මෙන්ගේ තෙරෙන් එවස් මීහකි ತಾಬದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಮಕುಸ್ ಸಿಇಒ ಕಮಗಸ್ ಅದು ಏನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಮಗಸ್ ಅದು ಎಹೆಮ್ಮ ಗಾಮಗಸ್ ನುಹುನ್ನ ಅವನು ಮೆನ್ನಂ ಅದು ಕಂಕನ್ ದಸ್ಕುರಂ ಮಿಲಿಬೆ ನೀವೆಸ್ ಉಮರುಗವಕಿ ದುವಸ್ವರೆ ಕಂಕನ್ ದಸ್ಕುರುಮಕಿ ಅವನು ಮೆಂಗೆ ಮುಳಿ ಉಮರುಗಸ್ ಅವನು ಮೆಂಗ್ ಹುಟ್ಟು ಮೆನ್ನೆತಿ ದಸ್ಕುರಾನ ಕಂತತ್ತ ಎಹೆನ್ನವಸ್ ಅವನು ಮೆಂಗ್ ಬಹಾಲಂಜೆ ಉಮರುಗ ಜುವಾನ್ ದುವಸ್ವರು ಅವನು ಮೆನ್ನ ಮಿಲಿಬೆನಿ ವರ ಪ್ರೆಷಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅವನು ಮೆಂಗೆ ಬಜೆ ಕಂಕನ್ ದಸ್ಕೋ ಅಬದುವಸ್ ಅನೆಮ್ಮಿ ಹ್ಯಾವರ ಮೊಳಕ್ಕಂತತ್ತ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಅವನು ಮೆಂಗ್ ಹಿವ್ವರು ಲಾಫ ಮಸೆ ಕುರಂಗ ಬಜೆ ಅವನು ಮಿಯದುತಿ ಕುದಿನ್ನವ ಸಮ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ಬಾವಿರಿವೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮಿ ಕುದಿನ್ನವ ಸಮ ದನ್ನವಾಲಂ ಬೇಣುವನಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಜ್ಜಕು ಸ್ವಾಂವಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೀಹಕ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎ ತಫಾತು ಮೇಹ ಕುರಂವಿ ಎ ಮಸಕ ಕೊಫಿ ಕಮವನ್ಯ ಎ ಕುರವೇನ ಕಂತತ್ತಂ ಎಹರಿ ಎ ಹಿವ್ವರ ಕೊಮಿಟ್ಮೆಂಟ ಕಾನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅವನು ಮೆಂಗ್ ಕಾಮಿಯಾಬಕ ದಿವಮಟ್ಟಕ ಹುನ್ನಮ್ಮಿ ಜೇನಿ ಅವನು ಹಮ ತಿಕ್ಕುದಿನ್ನ ಶಾ ಆದಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹಮ ಹಾಸಕೊ ಜುವಾನುನ್ನ ಅವನು ಹಮ ಗೋವಾಲಂ ಬೇಣುಂವೆ ಹಮ ದನ್ನವಾಲಂ ಬೇಣುಂವೆ ಅವನು ಮೆಂಗೆ ಬಜ್ಜೆ ವರುಗದ ಫೋರ್ಸೆ ಅವನು ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಗ ಒತುಮಟ್ಟಕ ತಯ್ಯಾರು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಎ ಮಸಕ್ಕತುಗ ಅವನು ಮೆಂಗೆ ಶಾಮಿಲ್ದೆ ಎಕಮಾಗೆ ಕುರಿಯದ್ದ ಅದು ಅವನು ಮೆಂಗೆ ಮೀ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ವೆಸೆ ಬೈನ್ನವಿ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಕ್ಕ ವೆಸ್ ಹುರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗ ವೆಸ್ ವರಬ್ಬೊಡ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಅಮಾಜಕಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನಿಮೆ ದರಿವರುನ್ನ ಕೀವೆಸ್ ಮಸಕ್ಕತ್ತೆರಿಯ ಮಸಕ್ಕತ್ತಂಗ ಅಹಲುವೆರಿ ಈ ಮುಯ್ತಮೌಗ ತೆರೆಗ ಉಳವೇನ ಕಹದ ಉಫೆದ್ದುಂ ತೆರಿ ಬಾಯಕ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅವನು ಮೆಂಗ್ ಹೈಕುರು ಮಟ್ಟಕ ಅವನು ಮಸಕ್ಕಮ್ಮಿ ಕುರಾನಿ ಅವನು ಮೆಂಗ್ ಮಿ ಹುರಿಹಾಕಮೆ ಕುರಾಯರು ಅವನು ಮೆಂಗ್ ವಿಸ್ನಾಲನಿ ಕೊಚಿತು ಅವನು ಬೇಣುವಗೆ ಮಿ ಉಳನಿ ಹಮ ದಿರಿಯುಳಿದಂತೋ ದುನಿಯಂಗ ಅವನು ಮೆಂಗ್ ಆಯ್ತೀವೆ ಏನೆನ್ನು ಎಗ್ಗೊದಕಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕೊಸ್ ಬೇಣುವನಿ ಉಫಾವೆರಿ ದಿರಿಯುಳುಮೆ ಆಯ್ಲ ಎಕ್ಕೊ ಹಿಂಗಮ ಜೆಹಿಗೆಂ ಎಹೆಂ ಮೀಹುನ ಡಿಪೆಂಡು ನುವೆ ಅಮಿಲ್ಲ ಫಯಾಮಚ್ಚತ್ತೆ ದುವೆ එම එකන් කුරවේනි කොමිට්මෙන්ට කොන්සිස්ටන්සි එකුරා කමෙක්ග එමිහෙක්ගෑග හුරගෙන් එ ආවුන්ට හම වාහක නිම්මාදම කුරින්වස්
ಅವನು ಮೀ ಹುರಿಹಾ ಜುವಾನುನ್ನ ರಾಜ್ಯಗೆ ಜುವಾನು ಗಾಬಾದಿ ವರ ಬೊಡು ಆಬಾದಿಯೆ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಒತಿ ಫುರ್ಸತ್ತ ಒಣ್ಣಾನೆ ಅವನು ಮೆಂ ಜೇನಿ ಫುರ್ಸತ್ತಕ ಕುರಿಮತಿಲಾಗೆ ಎ ತಯ್ಯಾರು ಅವನು ಮೆಂ ಕುರಿಮತಿಲಾ ಅಂಜೇನಿ ಅವನು ಗಬೂ ಕುರನಿ ರಾಜ್ಯಗ ಜುವಾನುನ್ನ ಕುರಿವೇನೆ ಅದಿ ಅವನು ಮೆನ್ನ ಹಗೀಗತುಗ ಮೀ එහෙම් බයකෝ අවුණු මෙන් ගෙන්නන් ජෙහෙනීව සවුණු ගබූ කුරානි අවුණු මෙන් නේ අවුණු මෙන්ගේ කන්තත්තකාගෙන් උලෙන් ජෙහෙනි එන්නවස් අවු මිෆසතු අවුණු ෆාහක් කොල්ලන් අවුණු මෙන්ගේ තෙරේග අවුණු මෙන්ගේ එක්ස්පර්ටීස් ගේ ඒයිවස් අවුණු මෙන් ලිබේ නසීබේ අවුණු මෙන් එක්ක මසක කුරායිරු අවුණු මෙන්ගේ එක්ක කොලීගුන්ගේ ගොතුග වරන් එක්ස්පීරියන්ස් එහෙන් ගවමුත හොග තජරිබා කොෆති බේ ෆරාත්ත උළුමකි ඒයිවස් අවුණු මෙන් ලිබේ ෆුර්සතේ එහෙම ඒ ෆුර්සතු ගස් බේනුන් හිෆා එමීහේ ෆුර්සති මොළුවන් අවුණු මෙන් මසක කුරම් ජෙහෙනි ඒ අවුණු හම මී ජුවාන් කුදින්න ಅವನು ಬದ್ದಲ್ವೀಮ ಅವನು ಮಿ ವಾಹಕ ಮಿ ಹಮ ತನ್ನವಾದಿ ನಿಮ್ಮದು ಕುರಿಂಗ್ ಅದಿವಸ್ ಹಮ ಎಫ್ಫಾರು ಮಿ ಈ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುನ ವಕಿನ್ ಖಾಸಕೋ ದಿರಾಗ ಶುಕ್ರು ಅದಾಕೋ ಅವನು ಹಮ ಫಾಹಕೊಲ್ಲನ್ ದಿರಾಗುಂ ಖಾಸಕೋ CSR ಗೆ ದರುಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಗೆ ದರುಂ ವರಗಿನ ಮಸಕತ್ತಕ್ಕೆ ಎಕಿ ದಾಯಿರಾತಕ ಖಾಸಕೋ ವನರಬಲ್ ಅವನು ಮೆನ್ನಗೆ ಕಮಕ ಬೇಣು ಜೀಫುರಿ ದಾಯಿರಾತಕ ವರಬ್ಬೊಡಂ ಎಹಿತರಿಕಂ ಅಬದುಸ್ ದಿವ್ವಾಕ ಅವನು ಫಾಹಕೊರಂ ಅದಿ ವರಗಿನ CEO විදාලු ගොත CEO ආවස් බද්දල්වේ আদি දිරාවගේ එහෙන් මැනේජරුන්නා එහෙන් ඉස්පරාත්තක බද්දල් කුරවේ ආවුණුමෙන්ගේ මුච්තම ගුරි කන්තත්ත ආවුණුමෙන්ගේ ස්කූල ආවුණුමෙන්ගේ එහෙන් ඉහෙන් කන්තත්තක එහිතරි දීගන් ආවුණුමෙන් එම්මෙන් එකුග මස කුරුමුගේ වාහක වරගිනන් දෙකේ আদি හැම යෑකු එගොතුන් දිරාගු ෆරාතුන් අබදුවස් කංකම දෙවවා එහිතරික ආවුණු හැම ඉෆුස්සතුග ෆාහකෝ මේ හුරිහාකු දින්න මර්හබා ති බේෆුන මර්හබා කියමු ආවුණුගේ වාහකොළු නිම්මාදානි ආවුණුගේ එදුමකි අවුණුගේ උම්මීදකි අවුණු මෙන්ගේ එම්මෙන්ගේ මසක්කතුන් මි ගවමු හම වරුගත ගවමගේ ගොතුග අවුණු මෙන් කොළත්තිවේ එහෙම් මීහුන නමුන දක්කා බයගේ ගොතුග අවුණු මෙන් අබදුවස් එගොත මසක කුරුම් අවුණුගේ දුවයකි අවුණු මෙන්න හේව විස්නුන් දෙවවා ගවම ආරස් කුරුමුගේ මසකත අවුණු මෙන් එකුරා මසකතුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බරකල්ලවා අවුණු මෙන්න හේව ගොත්ත මින්වර කුරවුම් මුලි රයිතු නෂා ආදි මුලි ගවම අදවුරේ ෆහිම ආදමේ මින්වර කුරවාෂි ආමීන් අස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතුහු. Thank you, His Excellency Faisal Naseem. Next is a word of thanks by our colleague Halaf Mohammad Nafiz, who is currently an apprentice at the Consumer Services Department. Halaf Mohammad Nafiz. Vice President of the Maldives, His Excellency Faisal Naseem, Minister of Education, Honorable Dr. Aishat Ali, Special Advisor on Social Policy of the President's Office, Dr. Mustafa Lutfi, CEO and MD of Dirag, Ismail Rashid, esteemed guests, my fellow graduates, new apprentices, and to all in attendance, Assalamu alaikum. My name is Halaf Muhammad Nafiz, and like many before, I was lucky to be selected as an apprentice here at Dirag, the leading digital service provider and one of the most prestigious organizations in the Maldives. I was eager to begin my career in marketing and to contribute to the success of the company. Unfortunately, around a month into the program, we were forced to switch to working from our homes, and our once bustling office was left empty. I remember saying that we won't have to work from our homes for long. I was very wrong. But despite the pandemic, we as a company adapted. I have nothing but great admiration for the perseverance and patience showed by everyone into running the company during this time. I'm thankful that despite the circumstance, our training sessions were held virtually, and you made sure we were effectively prepared to take on the challenges ahead and strive in our professional careers. Actively working together as a team and being held responsible for my part is one of the key aspects that made my experience as an apprentice worthwhile. As we draw to the conclusion of this auspicious gathering, it is my pleasure to convey a note of thanks on behalf of all my colleagues as we celebrate the success of another year of the Dirag Apprenticeship Program. I personally would like to thank the members from my team. You have taught me more than I could ever ask for. You have made me feel confident in the work I do and the field I pursue.
And I'm sure I share this sentiment with the rest of my fellow apprentices here. It is these tailored experiences in the fields we pursue that made us the people that stand before you today. It is the patience you had with us when we were learning the ropes and the faith you had in us when the tasks are assigned that truly made us into the professionals that stand before you today. I'm grateful that the apprenticeship program continues year after year. For those who have joined this year, we congratulate and welcome you to the program. Dear new apprentices, this program is one of the best learning experiences I have ever had, and I'm sure it will be for you as well. I must ask that you take this opportunity to take in everything. Learn about how we tackle the day-to-day challenges. Don't be afraid to ask questions. Learn every day, be confident, and enjoy your time here. To the company and management that provided us with the opportunity, to the leaders and mentors who have trained and prepared us for the world, what more can be said? But thank you so very much. Thank you, Halaf. Now we would like to request the graduates for a photo moment. We would like to invite on stage His Excellency Vice President of Maldives, Mr. Faisal Naseem, Minister of Education, Dr. Aishat Ali, Special Advisor on Social Policy of the President's Office, Dr. Mustafa Lutfi, Dirag CEO and MD Ismail Rashid, Director Corporate Services Atif Ali.